sallaru aya tankele sigi sallaru kundu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيكاريسو هجريا باكلي أني كمناني أني بيناني أني دورو شهر ربيع الأول شهر ربيع الآخر ميني هجريا سانكالو سبانا بيسوينيو ولون فلانا ميلادي نصاروكا جاتي بافولا سانكالو ناني نا بيسوينيو ولون فلانا ميلادي نصاروكا جاتي بافولا أني موغا أني سبا سانكالو تانا بيسوينيو موغاني فلانا أمبي داودا مغو مسجد الرجاء وامبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات. على تمامي درسوا تمنى anye sariya fula fo min ye ka galon tigɛ ka da mɔgɔ la ni jɛnɛya ni mɔgɔ wɛrɛ bila ni jɛnɛya ye min ti ka furumuso ye o kiiri fɔra. Ni furumuso fana bila ni jɛnɛya ni seere fula t'i bolo o kiiri fɔra. Ninnu tɛmɛna kɔfɛ jɛnɛya ngalonw na galon min ka jugu ka tɛmɛ jɛnɛya ngalonw bɛɛ kan. Bi o ayaw fana kalan daminana. U b'a fɔ min ma galon jugu ifiku y'o de. Galon dɔrɔn tɛ dɛ, galon jugu. Hajihi al-ashru al-ayatu kulluha najalat fi sani Aishata ummul mu'minin. Ni ayat tan min bɛ ɲɔgɔn fɛ, ayat tan de do. Ayat tayin bɛ jigina muminu ba Aishatu aka kibariya de la radiyallahu anhu hina rama ahlul ifk wal buhtan min al munafiqin. Alaka je kabamba shetuma tuma mi galon jugu dunkew ani galon tigelaw ani munafiqun uye amba Aishatu uye jɛnɛya kuma min fɔ a kan. Mais munafiqun uye nin kɛ mun kama? Depuis gale munafiqun bɛ nin cogo de la diina la. N'u y'a dɔn diina la mɔgɔ min ye mɔgɔ jɔlen ye mɔgɔ sobɛ don a ka kumaw bɛ mina wagati bɛɛ u bɛ tɔgɔ tiɲɛw ni nkalonw de ɲini k'o da o tigi la ko parce que n'ale tɔgɔ tiɲɛna dɔrɔn a b'a kɛ ka sariya min lase a b'a kɛ ka dawa min di dawa in bɛ dasira la. Munafiqu ka laɲini hali bi silamɛw ka kafo la
ni ya munafiqu mo jolen be cinyaka ni munafiqu bu no fe ka galon tige ka dawla ka lebu nyine ku kila e yere kun kote koy ibe dina milla selila ode manduye ubo faka chogomi ubo dasirala chogomi ushe ko tola fala donc ode ya to ni munafiqu de ningalon jugu inta ka damba shetula ashetu kote koy ciden de nyini todo ube se ka ciden to cinya chogomi ka kadilan cinya chogomi aw ba fu ni nyen nabi nyuma e ninde dina la se bagay a aleka muso chogo fule uye alla nyini ni ode akunni ayaw nana ode la bima qaluhu min al-kadhibi al-bahati wal-firyati ko ni ayatan nana de galon tigela jugu galon tigela munafiqun ku ye galon min tige anu ye ko min tige kunna kafo amba shetu ka kibariyala allati qara Allah azza wa jalla laha wa lin nabiyhi salawatullahi wa salamu alayhi musommi min amba shetu ye ala yere de yekele yake amba shetu ye ana kan nabiyuma ala ka tanununa ka kisibe cidenga ala yere kele yara uye ku defa kamba aishati defa ka ciden defa ka nyonuni ke ka buka fa anjara Allah ta'ala bara'ataha shiyanati li irdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam alay amba shetu bariya jigi qur'ana kono puru ka ciden farikolo tanga atoko kana cinya a farikolo kana cinya a sogo kana cinya ala yamba shetu bariya jigi puru ka ciden farikolo tanga ala ka taruna kisibaka fa qala ta'ala lakum masamin qurtalinu innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum alakum mu'minuma mu'minun nana ni galon jugun ye mogo were tere jama kulu do kabo aw mu'minu yere de la kafir bilewunte yahudawte nasarawte jama min do uba aw mu'minu yere de celaye ay jama'atu minkum usbatu minkum ay jama'atu minkum jama'u kabo aw yere de la ya anni ma huwa wahidun wala isnayn bal jama'atu awa mogo munun da aw cela fana mogo kelentere mogo fulatere jama de do fa kana al muqaddim في هذه لعنة عبد الله بن أبي بن سلول الرسول المنافقين نمو دانغاتو من فلنينيه منو نيه غالون دامبا شتولا نين دانغا نيما يا تومبي مغو من بولو ويا عبد الله بن أبي بن سلول منافقو كنتيغي نين دانغا نيما يا تومبي على دي بولو فإنه كان يجمعه على دي تومبا كاكيبار يوم فرانيكونكا ويتوا سيه أباك كابو كافرنيون كابو كاللاشس مغوما حتى دخل ذلك في أجهان بعض المسلمين فوقو انتاردو سلامو دو دسكون كنو فتكلموا به سلامو دو كماناني كوميني وكمانا كوينا وجوجه آخرون منهم silamo do fana be uluma kumala me uya siru dusukun kono ko imbe sekake wa baghiya li amru kadhalika qariba min sahari ko tora nin chogode la kata fokalo kele parce que kacani nin ko sugu fana ye ciden soro ala be munke wa hawbe me atejigi wa hawiye kalo kele nyogona ka atejigi nin ko imbe ake ka suru doro أبسنا حتى نجل القرآن فقرنا جدنا وبيان ذلك في الأحاديث الصحيحة وبنغالي نكوين بنغالي نانا حديث سهل ونكونو أن عائشة رضي الله عنها حديث من نانا نكوين كحديث جاء ما دعا حريب بدرسون بسك حديث نيركلين تفلو
hadisa in boran bay setu fi hadisa in be bukhari no muslim kono ni hadisa yi comme ante hadisa bondala anana de qisa nyuro de la hadisa minna la dro kala kalikata sunu al hafiz ibn hajar al qaslani fathul bari kono nin qisa aye masailata kiri bi wolon fula de bola ni masaila islamia kiri faida big wolon fula ayo do donni hadisa ini ewa ni tara hadisa inta kono fana hadisa nana riwaya la ni riwaya fote ni riwaya fote abo be foye kadisa minan bai shetu malaka je kabama jawdin nabi sallallahu alaihi wasallam kiden ka furmuso qala tamba shetu ko kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ija arada an yakhruja lisafar aqra bayna nisaihi ibn hajar konni yoro la fula konni nyesariya ni be tamani ka muso ye ni be tama ibe kala de tigay ka muso de nyogonte ni kala benna minna ibe tanoye ate komi ni ebe tama durbe muso do tay no fe betana ite ka tawto otebbe foy ka kala tige ube ka muso shigi ku jenyin ambe jenanai tani karasai ube ni be tungala i muso bi kofe turute ni ba fi ka kelella shi yerema ibe kala de tige na benna min ma obeta a ube ubu shigi ne ma delika musolla senyere matungala mesi samba fi kin muso kelen nati aye be ala na yere benala ka sira di mimma obena nu yere benna kola uka hakedero nu mabbe kola kala de betige adalla be rojuma ya ambashi to ko ciden tunkera na lebe tama abe kala de tige aka muso ni nyogonje fa ayatuhunna kharaja sahamuha kharaja biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu na ye kala tige ni kala imbe na mima ciden no beta tama yorula awa nin kala tige fule kala matige sisa ni kele matawa kala benama anitara ni harawuna na ni beta tama yorula tuguni be kala de tige ubede ni nyogonje tuguni hari kalaim benna min nasinya folo la ni tara nae na benna la tuguni aka garjage de na te komi ko ale be bokala nasinya worede ako ciden tunna be tama be kala tige ni mi ni yoro bora abetani qalat aisha radhiyallahu anha amba shatu kala kaje kabwama fa akhra bainana fi khajwati qajaha ko ciden ye kala tige uni nyogonce kele dola kele minna yoke al qujwatu marashi kele into yode qujwatul marashi nin kele dero nin kele na mba shetu kala be na mba shetu dema ko ciden tarana alay fa kharaja fiha sahami ko alede ni robora nin kele na kala intigale wa kharajtu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zalika ba'da ma najala alhijab ko ale bora kafara cide ga katan nin tama yorula ko o ya soro hijabu sariya jigina o ya soro hijabu sariya jigina hijabu de be bela far ko be suturale fa ana uhmal fi hawdaj ko o ya soro ale kan nyame ale be yele nyame minka uba leta hawdaji de kono hawdaji munye munye burusu ke kakoro siraga uba atanta la fitina la madedo muso ba kono nyame kirigela abe nyame kirigela muso be do kono tanta fitini de do ni ba do nyame kirigela komi so fitini iba kono iteye hawdaji yode wa unjila fihi konu be aleta kabila nyamin ka ubata ka to ode kono parce que obe komi sode a hijabu lende do adatu lende do mogoti mimba kono mogotiye asola maredo donc bun hajare ko nin fana yoro la ko ja hawdaji ko sutura do komi sobi sutura to komi amba shetu tumbe ninde kono
akan nyame ciden ye mogo do de tongo nu uba fe kata yoro min ulu de bena haudaji ntamba ishi tuba kuno ulu taye ube anata kabila nyame ka nu uba fe ka jigi yoro min fana mogo munun be amba ishi tuka nyame ka tirige kola ubeta ani haudaji nta fana ka jigi aba kono ko ale tumbe nin cogo de la uba ale ta haudaji inde kono uba ale jigi ode kono fasirna hatta ija faraga rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qajwatihi tilka ko antara nin tamai na fo ciden ka kele min fule nin ye kele imbarna kele inkera kele imbarna wa ghafala ciden sagira kana madina ciden sagira wa danawna min al madinati an sagito an surunyana madina la ajana laylata birrahil usurunyale madina la usira yoro do de la usila yero inna sulaba cide nye woleli kala bila aka woleli ke ko tama de bekawuli ankata famasaitu hatta jawajitu li jaysa ambashi ko tumami woleli kala ye woleli ke ko bekawuli ankata ko ale wulila katama fo ale temena kele bolo bela kele bul hatta jafar rasul fa qumtu ambashatu ko ale wulila hina ajana birahil tumamu ye wulilike kamugo la dunya ko beka wuli ukata ko ale wulila famasaitu hatta jawajitu li jaysa ko ale ta mana fo ale temena kele bolo jama bema yaro kele bolo naw jigla yorola do be jigiya ale ta mana fo temena kele bolo imbema mana katanya manna kataka hajulai falamma qadaitu sa'ani tumami ale taran nyamana ya kam makoinke aqbaltu ila arahili ko ale ya nyasi akanyamema falamastu sadri ale nyasi la kanyamema aya ewa aboloke ka kam momote ka kallaje adisi fayja iqdu li min jiji ajifar ko ale bu min kalama ko ale ka kanan kolodo jiji kono de do kono kana kono de do ajifar ye iri sugu do de imma sarahutigu ko kono indilala kabo o iri sugu la ube kono in kasatun kadi ko me urisugu parce que urisugu kasade kadi in kata ko ale ya sura le ka kono yi kana kolo min dilala kabo iri min to ajifari ube kono mi economy kana kolo ma kasa kadi ko mi iri min be ko ma ajifari ko ale ya akal lajete adisi lajete ka bolo ka disila aya soro kana kolo intigara farajaitu faltamastu iqidi ko ale sagira katanya mana abora yormi kata ka kana kolo nyini fahabasani ke ale torai fahabasani ibtigauhu ko kana kolo nyini ni yale minai واقبل راحة الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا حودزي ko jama kulumi ni aleka ewa haudaji nyamin ka kibariya bu bolo kun nyeshira alek be haudaj do haujari min koro ku yu nyeshama farahaluhu ala bayir alladhi kuntu arkab wi haudaji tantam fitininta parce que ulu nyana mbay situ ba kono de ite ya kono mo kelem fanate mo damado de be ata nyogon fe uye hawdajinta kabila nyame ka lebe yele nyame minka wa hum yahsabuna anni fihi o ulu nyana amba situ ba kono de ulu nyana nebe hawdajin kono de me amba situ bena uzuradi mo mununi hawdajinta kabila nyame ka bena urjuraduma munna tugodo ma do ko amba situ ta kono qalat amba situ ko wa kana an-nisaa ijjaka qifafa akwa wakati musotun ka fege poate musola awati musotun ka fege
لم يشغلنا أياسر مسو مجريا ولم يخشاهن اللهم وياسر مسو والصغبو من شافنا صغبوت مسو لا وقتي ما أنا مسو مامبو وقت مسو تمامبو ومجري وتمامبو صغطولا إنما يأكلون الألقة من الطعام ووقت مسو تمبي دمني فتني ددو دمني بادو نوتي وقت مسو بدمني فتني ددو كوكولو بسكا جو تشوكو ميدرو فلما يستنكر القوم قفة الحودج حين أرفعوه وحملوه نيند قصو مغو منو ني حودرينچا افغا يران بولو مون نانكاريا كو مغو تا كونو parce que afana mɔgɔ kelen tɛ fana bɛɛ ɲana a fanga bɛ karasa de bolo a fanga tɛ ne bolo ani fana y'a sɔrɔ an b'a ye o wagati ayiwa puwa t'a la a bɛna fɔ fana denmisɛn fitinin tun da wagati fana san 10 bɛ san 15 a tun b'o de la nin ko in na wa kuntu jariyata i m'a yɛrɛ y'a fɔ a ko a y'a sɔrɔ ne ye musomani de ye hadisatan sinni n ka siw ma janfa o y'a sɔrɔ ne ka siw ma taa yɔrɔ la dɔɔnikɛbaw dɔ ko nin wagati y'a sɔrɔ san 12 dɔw ko n'a cayara san 15 parce que Qijawatil Marasin u ye ɲɔgɔn sɔsɔ o kɛ wagati de la dɔw y'a fɔ ko a kɛra san min na n'o sabatira o b'a sɔrɔ san 12 dɔw y'a fɔ ko Qijawatil Marasin kɛra san min na o b'a sɔrɔ a bɛ san 15 fa basul jamala tuma min u ye hawdajin ta k'a bila ɲaamin kan u ye ɲaamin wuli wasaru u taara o wajaditu iqdi an basetu ko ale y'a ka kannakolo in sɔrɔ o y'a sɔrɔ kɛlɛbolo in fana taara k'ale to a y'a ka kannakolo sɔrɔ baada ma astamarra aljaysh o y'a sɔrɔ kɛlɛbolo taara sa jama taara fajitu manajilahum ko ale nana yawa kɛlɛbolo jama in jigi yɔrɔ la walaysa biha da'i wala mujib walalikɛla tɛ jaabulikɛla tɛ maana mɔgɔ si tɛ bɛɛ taara fatayammamutum manjili an basetu ko jama jigilen tun bɛ yɔrɔ la ale jigi yɔrɔ ye yɔrɔ min ye ko a y'o yɔrɔ ɲini allazi kuntu fihi jama in jigilen yɔrɔ in ale jigilen tun bɛ yɔrɔ min ko ale y'o yɔrɔ kɛrɛkɛrɛya a taara yen an basetu a m'a fɔ n ka kulo a m'a fɛ n ka taa u nɔfɛ a b'a dɔn co n'u hakili jiginnen na u bɛ sagi kana a taara ka sigi yɔrɔ la wa jananitu anna liqawma sayafqidunani a ko ne yɛrɛ y'a dankaniya ko mɔgɔw u bɛna n ka ko ɲaɲini fayarji'una ilayya n'u y'u ka ko ɲaɲini u ma ɲɛ u bɛ sagi kana o de y'a to n taara sigi n sigiyɔrɔ la n ka jigiyɔrɔ la fa baynana ana jalisatu fi manzili qalabatani aynayya fanimutu ako fenni ɲɔgɔn cɛ k'ale sigilen to fana ka jigiyɔrɔ in na ko a ɲa fula y'a kɛɲɛ maana sinɔgɔ y'a minɛ a sinɔgɔra saratigiw ko i ma kanmi min b'a la o y'a la sinɔgɔ ko kanmi ka ca a bɛ mɔgɔ sinɔgɔ de i y'a dɔn kanmi ni hami diferansi b'u ni ɲɔgɔn cɛ kanmi ye de ko min tɛmɛna i b'a kɛ ka kanmi n'o ye hami ye ko min bɛna i b'a kɛ ka hami n'o ye a ka ca ko dɔ bɛna hadamaden ma i jɔrɔlen b'a kɔrɔ i bɛ hami na i tɛ sinɔgɔ mais ni ko dɔ tɛmɛnɛ la dimi y'i sɔrɔ cogoya dɔ la dɔrɔn o bɛ sinɔgɔ yɛrɛ de bili la dɔw ko a bɛ se ka kɛ kanmi ɲɛ sinɔgɔ bila la dɔw ko ayi a bɛ se ka kɛ ala yɛrɛ ye nin kɛ an b'a se to ye nɛɛma ye dɔrɔn ka sinɔgɔ bila la pour a ka lafiya a sinɔgɔra a ko ale sinɔgɔra wa kana Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami summa Jakwani ko Safwan ibn al-Mu'attal fana ni ne ci den ka seba nyuma doye Sulami o yu ka kabila de Jakwani abe ko mun ka kabila nyema u bora minna ni Safwana qad ahrasa min wara'il jays aya soro ja kele bolo to jigina yoro mi ale fana jigina u kofe ale dama jigina na kɔfɛ de kɛlɛbolo in kɔfɛ ale ni jama tun tɛ yɔrɔ kelen na
ni hadisawu ye kuma caman fɔ la dɔw ko a yɛrɛ de hadisawu dɔw nana ko Safwan ibn Mu'attal yɛrɛ de y'a ɲini ciden fɛ ko jihadu la i ka ne kɛ fi saqatin maana mɔgɔ minnu bɛ to kɔfɛ jihadukɛlaw kɔfɛ ni jama sira yɔrɔ min u bɛ tilala yɔrɔ min n'a taara ale bɛna ye pour ni mɔgɔ min ka fɛn min binna ale b'a ta ou bien n'a nana mɔgɔ dɛsɛlen min ale b'i dɛmɛ ko ale de y'a ɲini ciden fɛ ko ciden k'o ka ale ye ciden y'o k'a ye ale bɛ to kɛlɛbolo kɔfɛ dɛ n'a wulila ka taa de a taalen kɔfɛ ale bɛna anw nɔ la ni fɛn min mɔgɔ min ta min buruna a b'a ta ka a sanbaw ma ko ale ta tun ye o de y'a to kɔfɛ harisayiri wa dɔ fana n y'a mɛn n y'a ye Ibn ka kitabu la ale b'a taar'o fɔ nin kisa fɔ yɔrɔ dɔ la hadisa dɔ fana nana bi Dawuda kɔnɔ ko Safwana tun bɛ kabila de la olu ka sinɔgɔ ka girin n'u sinɔgɔra i bɛ mankan sugu bɛɛ kɛ ka wuli sugu dɔ bɛɛ k'u la k'u kunu u tɛ kunu fo n'u ka kunu wagati sera k'o ka kabila taabolo tun ye a ka sunɔgɔ tun ka girin mankan t'a wuli fo a ka fa sinɔgɔ de la a ka wuli wagati ka se ko ale tun ye mɔgɔ ye k'o de y'a sɔrɔ k'o de tun b'a la nin bɔɛ nana iriwawi ninnu kɔnɔ ala kulli hal Safwan ibn Mu'attal tun bɛ kɔfɛ ale tun jiginna kɛlɛ kɔfɛ fa adilajan fa asbaha inda manjili bo su tɔ la ale fana wulila ni kɛlɛbolo in kɔfɛla ye wa a y'a sɔrɔ ninnu taara dugu bɛ jɛ wagati min dɔrɔn a bɛna an Aïchatu bɛ yɔrɔ min a bɛna ye a fana wulila su tɔ la kɛlɛbolo in kɔfɛ ka na dugu bɛ jɛ yɔrɔ min dɔrɔn ne fana sira yɔrɔ min a bɛna ne ka yɔrɔ in na dugu jɛra la o yɔrɔ de la wa kana qad arani qabla al-hijab an Aïchatu ko a y'a sɔrɔ Safwana ye ale ye ka ɲɛdaw ye ka sɔrɔ y'a sɔrɔ hijabu a y'a majigal a b'ale dɔn a tun ye ale ye sani hijabu ka jigin tuma min a ye an Aïchatu ye o de y'a to a ye an Aïchatu dɔn ma faamu فأصبح عند منزلي فارى سواد إنسان نائم dugu jɛra la ne ka jigi yɔrɔ in na a ye hadamaden finen dɔ ye mais a t'a dɔn cɛ dɔ bɛ muso dɔ a ye hadamaden finman dɔ dalen ye hadamaden finen dɔ dalen ye mais a t'a dɔn sinɔgɔbatɔ do yala cɛ dɔ bɛ muso dɔ o nana yiriwaw dɔ kɔnɔ fatani farafani hina arani wala a nana ne ma tuma min a nana ma a yin dɔn a sera ma wagati min a yin dɔn mun y'a to a yin dɔn wagari kana kadi arani qabla al-hijab parce que a tun kɛra mɔgɔ ye a ye ne ye sani hijabu ka jigin iriwaye dɔ b'a fɔ an Aïchatu tuma min a bɛ da ka sinɔgɔ a y'a ka hijabu de meleke a yɛrɛ la ko i b'a sɔrɔ ɲɛdaw tɔɔra kɛnɛ ma tuma min Safwana nana a y'a ɲɛdaw ye a y'a sɔrɔ a y'a ye k'a kɔrɔ sani hijabu ka jigin a y'a dɔn a ko tuma min a ye ɲɛ a yin dɔn parce que a delila k'i ɲɛ sani hijabu ka jigin fastayqajitu bi istirjaihi hina rafani an Aïchatu ko ale kununa ni Safwana n'a ka yɛrɛsagi ka taa Ala ma tuma min a ye ne dɔn ko Aïchatu de don a ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an Aïchatu ko a kule ka nin kuma min fɔ dɛ nin de y'ale kunu tuma min a yin dɔn a ye nin kɛ a ye nin kuma fɔ k'a yɛrɛsagi ka taa Ala ma ne kununa fa kammaritun wajhi bi jilibabi bon i m'a ye donc nin b'a yira ɲɛdaw tun bɛ kɛnɛ ma n wulila dɔrɔn nin ka hijabu kɛ k'i ɲɛda datugu donc nin de b'a yira ko ɲɛda tugu bɛ muso kan dɛ ciden ka hadisaw nana n'a ye dɛ mais dɔw b'a fɔ ni hadisaw k'o b'a yira mustahabu de mais wajibi tɛ mais an delila ka kuma kan an ko dɔɔnikibaw ka kuma sahalen muso ka ɲɛda bɛɛ datugu de wajibi a ko n wulila ɲɛdaw tugu nin ka jilibabi wallahi an Aïchatu kun kalna ni Ala ye
ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجائه أقول والله إن كلني علي صفوانا من نكما كلني مفنا ما كما كلمة على na ka yere sage kata alama nu wote amma kuma mate menaji munna safwana ye cide mbonya kolosi cide ka furmuso de fulani ne amman kan ne ka kuma shi fo cide ko fe bo irwa wore ube na ni fatul barita na kuma na yanyi ne ka munyeta ko fe Allahu alam ni ngiri way min fulani ko ne Bukhari ni Muslim ko no akko kuma kele makuma kele amin kuma nyogonya ni kuma kele nye ne fana makuma kele me ala fo aka yire sage kata ala mani ote hina anaga rahilatahu tumami aya kanya me biri amin kuma nyogonya ma kuma nyogonya na ka yire sage te kata alama fawati ala yaddiha tumami aya kanya me biri aya senda nyame nyepe senka pour ambassatu yele to ni ko fela nyame kana giri kawli nyenni me kramo do la ba dambi kata sunnama ko safwana ya biri ko ambassatu yele la ka yele nyame ka ube ko am e wasafwana ya tegeja ko ambassatu ya senda tege ka yele nyame ka ha hawla wala quwwata illa billah ayen nyame de biri safwana ya sendigi nyame kini sendeka ka kodi har ma shetu yele to kanaye aya sendi nyambe senka ka kodi obeiri waywere la pura akaninye daw ya kodi amba shetu yele la farakabituha nyere la nyame ka fantalaga atara yahudu bi rahilatan ayem munke ka fonka yele aleka ken kofe uben ka yele aisha kofe amaso safwana temenan nyame nye ka nyame nunjuru mina nyame namba shetu ba kofi ale nunjuru mina lembe abeta manye kata irwaye do ba fo ko yele na kofi amas irwaye mimbe irwaye sahalen ko nambe ko manode aya nunjuru de mina ka nyame samani amba shetu amaso ka yele kofi amaso fula ka yele nyame na aya nunjuru de mina nyefe ka nyame mina kata hata atayna alijaysa ayen nyamin nunjuru mina bake kasama kata fo annana kele boloma ube yoromi najalu hata atayna alijaysa bada ma najalu wa yasru kele bolin fana jigira muaqirina wa yasru tile kafari tile kalaya dan wakati fi nahari jahirati tile mandereder tile kalaya damina wakati yere mana tile kasankaba chamanche bila damina wakati yere ode tile kalaya foloy oya turu betile ganna tile kalaya damina wakati yere fa halaka man halaka min sani mugo halakira alay mugo munu halakin ka kolo ulu halakira wa kana alladhi tawalla kibrahu nin koy nyere famba mugo min bisirala abdullahi ibnu ubay ibnu salul koy nyere famba ale de bisirala faqadimna almadinah fastakaytun hina khadimnaha shahara an bashitu ko kulu nana madina tumamu nana madina ko kalo kele ko ale banana yadu mugo dobe no bora tamayro la ube bana unale madina nimbe nama kalo kele ale banana abe sokono wan nasu yufiduna fi qawli ahli al-ifk mugo bake ka chogobe ningalon tigalaw ka galo min fulani nye mugo bake ka chogobe ninna wala asharu bi shay min jalika mi ambashi to ko quality fuido koina iyado kudu be munumunu hada madenka galo dodo be munumunu ka me ka sura mase yerema ko ko imbake ka munumunu ko ale masobi foila wa huwa yuribuni fi wajhi anni la ara min rasulillah sallallahu alaihi wasallam lutfa alladhi ara minhu hina astaki akum min kuni ale somi ale koni sobira komi min nadro koina
ko tumami ale banana ko ciden kan lada tunye minye ka korona ale banana ciden be hinna ale la cogomi nin bana a mosoro ciden be hinna ale la cogomi aka banaw tola kan nogoya ke ta ka segere cogomi aka banaw tola ko nin bana in konena ko ciden make innama yadkhulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yusallimu nin bana in na ciden be addo ale ka doro abafo summa yaqulu kayfa taykum o ko fa bafo abi cogodi parce que o ya soran bay situ banane ababe na koro ababa bananen koro ni ciden nanuma na donna ye foli ka bafo abi cogodi abe bo nka banaw to abe gere na cogo mi ka hinni na cogo mi kimbere bere cogo mi amo ke nin banayna abe na doro abay foli bla doro abafo kayfa taykum abe cogodi fajalika alladhi yaribuni wala asharu bisarri akum min kun yenne sobi doro yennin doronde sikara ni yoro doronde la sino mabbo foy kalama masomi ewa kojugo shila afe min yin sikka ka kola ni yoro ni doro sino masobi kojugo la afe hatta kharajtu bada ma nafahitu amba shetu ko fo ale bora tumame ale fasawara mana ale nogoya soro banayna banayn nogoya ra wakati mi wa kharajtu mai ummi mistahi qibla limanasi ko tumame ale ka banan nogoya ra ko ale bora ani mustahiba qibla limanasi manasi munye kene ferele ne tundo madina su fela la sisa ni su kora ni togola de bebe bo kata haju uka haju ke kene nakana su fela la ambaishatu yerebena amana fo wa huwa mutabarrijuna o yasoro amma bo yoro de tabarruju ye munye kima bo mogola kata haju ke puru mogo kaniye haju ke wakati fe munum bo boyla fona mogo kanu kamme o kene ferelende antum beta o yoro de la kamma bo mogo la katanka haju ke wala nakhruju illa layla ila layli antum te bokata o yoro la katanka haju ko fo suni su wajalika qabla an natakhidal al kunafan qariba min buyutina wa yasru amma wa nyegen mina ka gere an ka sola o yasru amma nyegen mina ka gere an ka sola wa amruna amru li arabil awwal an kam man kutu tumbe komi arabu folo kungo kuna arabu folo chogo ulutun tafe kanyegendo sokono sufela de drobe bokata kungo kuna kata hajuke me ate nyegendila sokono kungo kuna arabu folo tumbe la halamenya o yasuran kam la halayo ode fitana juhi fil bariya nambeta ewa kenema na la kata hajuke وكنا نتأجى بالكنف أن نتخذها في بيوتنا ووقت أتمان دنيا تنبي أو تورو أنك نيجن دلا أنك سوكونو أتمان تورو بند وانت سوما أنتم تسوما فانطلقت أنا وأم مستحي أكو أليني مستحي باتارا وهاجو كيرو دلا وهي بنت أبي أروهيب ابن عبد المنطلب ابن عبد المناف ako ni ummi mustahi ba min fulani jondo bintu abi urhaymi ibn abdul muntalib ibn abdul manaf abi urhaymi abdul muntalib denyo oye abdul manaf fana denyo abdul muntalib ye ninche ode demuso ye mustahi bayne abi urhaymi وأمها ابنة شقر ابن آمر قالت أبي بكر الصديق بني موسى مستهبا ويه أو شقر ابن آمر دم موسى ده قالت أبو بكر بانينشني معنى مستهبا أبو بكر بانينشني ودندو ودم موسى ده وابنها مستهو ابن أساسة
bo adenye mustahi ibafo asasata de ibn abbadi ibn abdul muntarab mustahi fana ewa ale fana faade asasata dende do abdul manafi ibn abbadi ibn abdul muntalab abbadi ibn abdul muntalab o fana asasata o faye abbadi faye abdul muntalab o dende mistahin fana ye fa aqbaltu ana wa ibnatu abi urhaym ummi mustahi wa ambashatu ko shi sawluyun ye sikana ko aleni urhaym dem musoy minye mustahi baye qibla bayti hina faraqina min sanina tumami antilalanka koy nantara ko min kama kene mana inna tumami otilale an sagito kana anka sokono fa asarati ummi mustahi fi mirtiha immi mustahi kirontora aka hijabu kono mana hijabu melekera senna kirontora kake ko ma bebbi do ko akiro kala dedo ya gosi do ko kabakuru do ya gosa kirontora me riwaya min bambolo ya abe ko mi aka hijabu ajora o fando de la akera ko ma bebbi akirontora فقالت التئيسة مسته أكرون تلي أكون مستي هلكرا فقلت لها أنباشتك عليك وما بث ما قلت أكون مستي بما أكون يكما جوفوني يري تسبين الرجلا شهيد بدر ابن مغدن ناني مغمين بدر كلينك بس مستحي بدر كلينك إدنك إبودن ناني تي minye badri keleke yado muso fule no ba fika kibariya do fuye uba boni sara dobe tuma mba shite ni fo fa qalat mustahibba ko ay hannatahu mana haji ay haji ya haji ube ya imratu muso akon ba shite ma muso ube esa alam tasmai ma qala ma me mustahi be mun foya parce que musa ya dado ko ina akoy ma me mustahi min foya qultu ma ja qala am bashitu ko alaikum mustahi bama mustahi mun fonne qalat fa khabaratani bi qawli ahli al-ifk mustahi ba galon jugu min bake kam munun madina aya benya fon bashitu ako galon tigelon ka galon aya be fonye fa ajidaritun maradan ila maradi bana min tumbe na do faralaka yado ko bana tun no yarade do farala bana inka falamma arajaitu ila baiti dagala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallama tumami alayna na donna ka sokono kiden donna aleka ciden ya foli bilaka sun makala kaifa taikum awa ko kofe ciden kwa kalla halabe cikuri faƙultu lahu ko an ba shi tukale ko ciden ma a ta janulli an ati abawaya a ko ciden ya laibe shi ka jendi man kata mbange baka fulafiya nkatan kasuwa be delila boyande muso iman ka bocce ka sokono koy be ta yorosi masarama akoy be jendin katim bange ba fulafiya qala tambashatu ko wa ana hina iji uridu an atayaqana al-khabar min qibalihima ambashatu ko letta kunye munye fa sokono fa bange ba fulafi kibariya min fora abafe kata dankaniya nyinu fulafi esiga ciyala kibariya min fora da uba mafo fa jana li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ciden ya jendima ciden ko be sekata fa jito abawaya fa qultu li ummi an bashi to ko kwale nana bange baga fulama ako abama ya ummatahu ma yatahaddasu an-nasu bihi akumba mugo ba ke kamun fode mugo ba ke kaju baro juman fo فقالت أقوم أنبشت قلب باقواما أي بنية
hawwini alayki akon dem musoni ko no ya yireka dem musoni ni nya hinna kuma dem musoni ko no ya yireka fa wallahi in kalnani alay la qallama kanat imratu qattun wadi'atan inda rajulin yuhibbuha wa laha dara'iru illa aksaranna alayha akon dem musoni ko no ya yireka wallahi in kalnani alay akadogo muso kake muso minye muso nyumaye iche kanyi nibe che bolo che min bife sina muso bi bolo fana ube kuma jugu de lebu chaman de kuma jugu de foye ono ya yire kare ninye hada madiyan ni muso ya tabolo de koy muso de ni ere kanyi eche kanyi ebe che bolo che yimbi fe fana sina muso bi bolo kuma chaman be foye de mbe min foye woyede qalati ambashatu ko aleko fa qultu subhanallah ko aleko senya bi alay aw khadi tahaddasa an-nas biha ya mu yenni fode parce que bayire ya sabati sisa kuma mena alay kuma imme ambashatu ko aleko subhanallah senya bi alay mu yenni fode fa bakaitu tilka laylatan hatta asbahtu ambashatu ko alay yo subbe ke kasila fokata jugudi lam yari khawli damam ko ale kanyaji majo ayesu beke kasila fokata dugujale kanyaji masekatike wala aktahilu bin nawmi shinogo fana ma ewa kale dale nyana mana le mashinogo la nyine yode mashinogo summa asbahtu abuki o ko fe dugujera mbake kakashi قالت فدار رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب ambashatu ko dugu jele cidenya ali bun abi talib wala wa usamata bun jaydi anu usamata jaydi dendo fa sara ala rasul hina asalabasan alwahyu ni nya soro wahyu mena majigi tumami wahyu mena amajigi yede wahyu de be ciden kibariya wahyu mena majigi wahum mene amajigi ciden ya ali ibn abi talib wala ayi usama ta bunjedi wala yashaluhuma wa yastashiruhuma fi firaqi ahlihi na bake ku fulani ninka anuka ku fula haklina nyini ewa amba ishetu bilali kola qalat famma usama ta bunjedi an ba shi tuko usama ta bunjaidi fa sara la rasulullah sallallahu alaihi wasallam billahi ya'lamu min bara'ati ahlihi usama ta bunjaidi be min do ciden ka demba ya bariyarila ayofo wa billahi ya'lamu fi nafsihi lahu min alwudd ani ciden ka demba ya kanu min be usama ta bunjaidi nin kono ayofo fa qala usama ko ya rasulullah akwala ka ciden hum ahluka wala na'lamu illa ghayra akoy en nunu ni kadde mbaya de koy amunte foydo nunu ka kola ne herate wa ma ali ibn abi talib ali ibn abi talib fa qala ya rasulullah o kola ka cide lam yudayiqillahu alayka wan nisa'u siwaha kathiru akwala makoroki ka koy muso kacaminte aishatu me ali fana manin fo aishata ka jugu yakama de an ka famu sarahu bagawni rewu ya bange parce que ali fana ciden ka bal masru ya lede ciden ka bal masru ya ali de ali fana ciden ka hinna de yamina abado ciden be keleya nin nyugo na fora ciden ka muso ka kamara abe ciden do abe geleya ka pour afarma balma de ninye ciden ka hinna mi nyamina nimbe kono ya ciden ka kafu dararin ayo yira ciden de la sino ambashi tu kono yatede anyabi abali masuru na geleya min baka degu min baka afana ye jate min mina bon ciden ka ambashi tu bila na ya bila abel lafiya ciden fana ober bo dobo ciden ka torala animbe lafiya doni o kofe
ni alla yambashetu bariya jigi abasagi ali fana kala nyine ninde me irway warula sarahula konni ko kera sababu ka ambashetu ko dodo ani alice me seba konte kuma wala ante kuma wala malima fo ni ko juguye aya fo durumbal masurde ninye ko min kan no kan fana ko fo aya fo ni ode wa in tashala li jariyatan tusaddiquka al-qabra ma ali ibn abi talib ko cirema akum ambashetu ka jomuso min ba bolo ni yo nyininka kibariya cinyai menye obo fiye qalat ambashetu ko fada rasulullah sallallahu alaihi wasallam barirata ambashetu ka jomuso tungonye barirata re cirenya barirata wele faqala ayya barirata ciden ko barirata hal araiti min shay yarubiki min aishata akwai shiga idda laka fendo ya aishatu ka kibarala min bila shikalawa aye barirata yin kate fa qalat lahu bariratu ko ciden ma wallazi basaka bil haqq akun kalnanin masami ni cini cinyai ini araitu minha amuran qattun aqmisuhu alaiha nima ko shi aishatu labara nimbe se kallebu ni minye masikan lebu shi da ya amba aishatu la ko shi da ya amba aishatu la mbese ka allebu ni minye aksaru min annaha jariyatu hadisatu sinni nebe lebu min do ala bogo tigire wa musulmani dedo musulmani fitini dedo ha wo asiu majanfa tanamu nani ajini ahliha fatati dajina fatakuluhu ndedde fo lebu sido amba situ na membe saka lebu ni minye fu mugodo fana demiseni dedo ni abaka nyemugo ko kadila akan mugo ka dumuni ka ewa nyomugo na ya dila demisen fitini dedo abese ka sinogo bese kata ba min dalila sokono na wala na te takungo kono la abese kana ka nyomugo ndukata ate bwakala nebo min dola defo ninde ire way dola barira to konne della ka nyomugo dila kabila kerefe ko aka koloshi sanin kana beta ewa tasuma nyini la kana adila sanin kana asinugora ba min be so in kono wakati be nete to kono na yadu ama bo kalama bo iro atiku konin fanan la nyine munye barira tiya bariya ka senade bo mugumi abese ka hari nyina a hakilite hari bala abese ka sinugo babina ka kanyo mugu do kata hakilitola o hakili be jene ade lawa mugu min be nyina hara kanyo mugu yere ko ba deni be na ko do kata na yere o hakili be tan ko sugu de la ka bariya ka seneya ayenni fo fatati dezina fatakuluhu dejina munye ba min della sokono la teta kungo kono la faqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yawmihi nindo yin ciden wulila fasta'azara min abdullah ibn ubay ibn salul bo ciden tara abin mugo nyini mugo min bise ka abdullah ibn ubay ibn salul ka wujuratige ka bo ciden ka ciden la wasa ka bo ma qalat faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala al-minbar ciden taram misiri de la ayere la mimbarika ako ya ma'ashiral muslimina ako silamau jama man ya'juruni min rajuli qad balagani ajahu fi ahli ako mo juman be saka mo kalle ujurat tige ka bonka mo min ka tora shera man ka demba yala fa wallahi ma alimutum ala ahli illa khaira wallahi nete foydon ka demba yala ni herate wala gari jakaru rajula uyin ka demba yin kam musonni ceedo kofo fana ma alimutu alihi illa ghairan to foydo o ceyin fana la ni herate safwan ibn mu'attali wama kana yadkhulu ala ahli illa mai ceyi maddeli ka donne ka demba ya ka bara natinyere no fe ishikalentala tumame cide nyen fo minbarika fa qama sa'd ibn muaz al-ansari radiyallahu anhu sa'd ibn muaz o wulila kajo o
ويلا كجو فقال أنا أجرك منه يا رسول الله أكو تشيدي نبن نين تيجي أجرات تيجي كبوي كبيو باتيجي كبوي كلا كتشيدي إن كان من الأوس دربنا عنقه نا ياسر على أوس مغوددو parce que qabla fulade tumbe madina ale awsi ani khajaraji na yasru ale awsu mugodedo amba kantige kabwala anyire qabla mugo na yasru odo amba faqa wa in kana min riwanina min al khajaraji na yasru atigibe ambaliman nununde da khajaraji kan kaw amaratana fa falina bi amrika iban nyamara nyamara kwanka min kalamba kala سعد بن معاذ ينفو قال تنباشتكو فقام سعد بن عبادة وهو الشهيد لخجرج بل ما منافقين من يده منافقين سلامو كلا ناما جانتاو يرلا يورونين كلي باب بلا نغنا نينكلي سعد بن عبادة afana wulila kajo ale fana khajaraji kan ka kabila minya khajaraji ulu kanyema de yale awulila wa kana rajulan saliha mu'minuma do fana de walakinni ahtamalathu lahamiyatu mikabila la fasaliyata mu'min fana nimi jantu yire la kabila la fasali beseki kam mu'minuma ya cinya bolo kabila la fasali abi hada madenka dina cinya bolo kuy kanyuma ya be cinya ni Allah demi ni bi ka kabila la fasa cinya kare na be galon kan la fasali munye umina ka bon galon indela mo nyuma do me kabila la fasali yata fa qala li sa'd ibn mu'az sa'd ibn ubada ko sa'd ibn mu'ajuma ka jabuta la amrullah akuye galon tigen kalnani alai la taqtuluhu wa la taqdiru ala qatlihi na yasur am kam godo ita fagaite seka fagafana walau kana min arhatika ma habawta yaqtula hari fuleka min fo kunna yasuru kam godo ba fagaita fagaire hari na kireyere kam woita faga ite ye galon tiga de na yasuru an kam godo ate fagaite seka faga aw hari na bore yere kam gola fana ita fagaire فقام أشير بن هدير وهو ابن أم سعد ابن معاذ نينكله تمام سعد بن عبادة يا سعد بن معاذ جابي أشير بن هدير فنقوللا عليه سعد بن معاذ بينك دندة فقال لسعد بن عبادة أفنك سعد بن عبادة ما كجبت أمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين akuye galon tiga amba faga eye munafaqi de be munafaqi de defa usayr ibn hudayr fana wulila kan ni fo sa'd ibn ubada kalna ni alay amba faga eye munafaqi de ibe munafaqi de defa fana fatasawara li hayyani al awsu wal qajraj jama fulay wulila nyukon kama al hawsu jama kulu misiri kono ha أوس جماع وليلا قجرج جماع وليلا حتى هم أن يقتتلوا فوق بهمنا أنا وكان يقوم فها أنا نهري سير واحد دولار وكان كبو مدينة كنلا حرة المدينة بل المدينة كبل فيما كنما أم كان يقوم سروي ورسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر شيرم بمنبرك فلم يجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفدهم حتى سكتوا شيدم بمنبر كبا فيا دادي اسكتوا aba fe kanyini fe ko beki dade abe minbari ka fo beya dade wasakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam chide nyire ya dade qalat aishatu ko fa bakaitu yawmi zalika la yurkhamu li damu wala aktahilu binawmi awakwa yo dombe ke kasila tukuni nyeji tettige atesino parce que silama yire fule ka nyogo fa ankama ayo o dombe fana beke kasila nyaji tejjo atesino
وبوايا مبانج بغا فلا يجنان أن البكاء فالغ كبدي مبانج بغا فلا كوني بولون أو مين يكشي وبين دسكون يرتشي مبانج بغا فلا يربولو كشي أبين بينيتي نكونو قال تنباشتكو فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي أكو فني نيغونچه عليك بانغ بغا فلا سيغرين بالفه علي باكي ككشي إذ أستأذنت علي امرأة من الأنصار كوتولا مدينة كمسو دو يجي نيني علي في يالان كدوا فجنت لها فجلست تبكي ماي مسوين دون نانكا سوكونو أسيغران كرفه أبك كشي كفرنكا فبينما نحن على ذلك كنت أتشغل إجي دغل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتيرين يردون نانكا فسلم ثم جلس تيرين يفولي بلا أسيغرا قالت تيرين كو قالت أنباشتكو ولم يجلس عندي مج قيل ما قيل أقول depuis كوين كرا ويكما من فو كتا أدو فو ني سيغلي كو تشيري ما دلك سيغالي كرفو وغير لبس سهر لا يوها إليه في ساني شيء كروكله وهو تشيت تشيري منك كولا قال تنباشتكو فتسهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس تشيري يسيركم وفو مانا نيبافو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ثم ما سيغرا أيوفو ثم قال وكفي تشيدن كما بعد أكون ننت منا يا عائشة أكو عائشة فإنه قد بلغني أنك كجا وكجا ننكو شيرما إكا كباريالا فإن كنت بريئة فسيبريك الله عائشة نايا سوري باري لندو وما كوينك على بباريا وإن كنت المموت بجنبي نايا سوري إيه جنوب من تيك الله داي المموت يموني كفينك من تيك الله داي نايا سوري جنوب من تيك الله داي فاستغفر الله الله يفضل لك يا فيما وتوبي إليه isagi kata alama fa inna li abuda jon fule ija atarafa bi jambihi ni jon yere jora ika junubula wa taba Allah alayhi ni tubira la bi ka tubu minade muswara dote ni tubira ala bi ka tubu mina qalat falamma qada rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu ambashitu ko tumami ciden tilala ka kumala خلاص الدم حتى ما أحس منه قطرة أمباش تكوكو عليك نياجي بيدي تكرا نياجي تونيكلي علي يرتو دو أنيكا مانا نين يرجو يرا كتما توبكا نياجي تكرا حري نياجي تونيكلي علي تو دو أنيكا فقلت لأبي أجيب أني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لك أفاما شيدين جابيني فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألف فاقواما أقول والله نتا دم بمين فوشيدين قال تنبشتكو فقلت لأمي أقول عليك أباما أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم باين فنما شيدين جابي فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم با فنكو والله نتادو بمين فوشيدين قالت أنبسطكو فقلت وأنا جارية حديثة السن أو أكون نفلي نيم مسلماني دي أو نسيو مجانفا لا أقرأ كثيرا من القرآن قرآن يرجع من فنا وتنكنا والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا الحديث والله نيادو
كون مبارو من فلن كما من فلن أو يامي حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فكما يثبت راود دسكون كنو آيات ياتي فنا فلين قلت لكم إني بريئة والله إني بريئة والله يعلم أني بريئة نيني قوما سيسا مباري لندو مكوينك ألا بادو فنا مباري لندو لا تصدقون نمي أتدانا نيني كو مباري لندو ألا بادو مباري لندو فنا مي أتدانا ولين اعترفت بأمري والله يعلم أني بريء منه تصدقونني أو نيني يريد جورا كولا فنا كافون يكوينك أنا بادو فنا ما كمباري لمباما أبدالا فوالله من كلنا علي ما أجيد لي ولكم مسألة نتم مثال يسوسر نيني أو كاكولا إلا كما قال أبو يوسف إما يكوكوي روايين كنو روايين كنو كوكوي tani manke koyin jora Aisha to ka ani ayire ya fo chogo mi har qur'ana chamantin kunna nyedde mi seni de har yusufu fa to anyina yaquba to ko akum misali ya site nene awla fo yusufu fa ka kuma fa sabarun jamil wallahu almusta'an wala ma tasifun ne be saka kuma min jabe awla dro yeninde neta sabali nyuma sabali min ce kan nyota ewa ala de yene de ba bagay abake ka kuma min fo nka ala de ndeme bagay kuma warete ne boloni ninte qalati summa tahawwalitum fa adtajaitu ala firas aisha tu kotuma mi ale yen nin fo ale ya kodi jamama nya yewun yele makabo jamama ale dara dilanka aya yele makabo mugola adara dilanka aya da ka dilanka قال تنبيشتكم وانا والله اعلم حين يجي اني بريئه اكو والله نبا دون باري لندو وان الله تعالى مبرئي ببراءتي مبادو فنا كو على بمباريا نينكا بارياليني مبودو ولكن والله من كلنني علي ما كنت اظن ان ينزل في سان وحي يطلع نيرو كوري ما جيغي ko ala be wahaw jigi ne ka kola wahaw min ni mo ba kala mo jigi wala sani kana ahkharu fi nafsi min an yatakallama Allah fi amri fiya bi amri yutla ne yeren ewa jolembe ka kola ne yere ewa ha kaddo yan yere bolo ndo yalem bi yere bolo ko ala be ewa wahaw jigi ne ka kibariyala ka ayaw jigi munum be kala ne ka kibariyala mo miri parce que nka dogon bolo ola nyire ka dogon nyire bolo njate la ala bi mbari ale ne ka fo ala be qur'ana aya de jigi ne ka kola mimbe kala ay moko ni miri parce que ndogo yale be nyire bolo la walakin kuntum arzu an yara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nawmi ghuriya yubarri'uni allah biha nko ni ya jigi ala be se ka sogodo sigodo ira chide na kasino wala shigo minni alabin bariya akono ka cide la sogo ka sogo do ira cide na kim bariya okono njigi tumbo de la me wahu ko in konite qala tambashatu ko fa wallahi ma arama rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisahu wala kharaja min ahli albayt ahadun hatta anjala allah ta'ala lan nabi me ambashatu ko cide ma wula no la de mo be soyin fana kono mugo shima bo bebe soyin kono ala ye wahaw jiga kan nabi nyumaka fa gajahu ma kana ya'khujuhu min al-buraha inda al-wahy ala ye wahaw jigu cide ka mugo shima bo nona cide ma wula nola mugo munum be sokoro mugo shima bo wahaw jigira cide ka ni wahaw jigira cide ka geleya min be cide soro o geleya ya soro baruhay ni wahaw be jiga ka abe geleya ciden kare ni wahaw be jiga ka geleya min ba soro geleya ya soro do ko baruhai woshiji a woshira donc ewa sarahu tigu ko ni mo minunya awa akorofo ni woshijiya uluya asarahu billajimi parce que ni hada maden degura do geleya yi soro woshide mare geleya ya soro a woshira
حتى إنه لا يتحذر منه مثل الجمعان من الأرض فو إبه تشيدن يلولو كيسي مين وشجيد بتوني كبو تشيد ما كم اللولو كيسي أو وشرا وشجيد بتوني كبو على كم اللولو كيسي وهو في يوم ساعة كاسرو أدون توني نيني دونده نيني بعد تنبه أدو ما وشرا ده فو وشجيد بتوني كم اللولو كيسي كنو سوغده من سغل القول الذي أنزل عليه كما من جيراكا او جيريا كوسو قالت فسوريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوريا كوري من كوسيفا جليا من تمبي تشيدنكا او وليلا تمامي او جليا نيو دغو وليلا كبو تشيدنكا وهو يدي حقو تشيدنيا يري سوراباكي كايله فكان اول كلمه تكلم بها كما فلو من تشيدنيا فو an kala ciren ku abu siri ya aishatu amma Allah azza wa jalla faqad bara'ati ako aishatu ni sonja alayi bariya qala tamba aishatu ko fa qalat li ummi qumi ilayhi ako ale ba ko alema uli ikata ciden fe fa qultu wallahi la aqumu ilayhi wala ahmadu illa Allah azza wa jalla ako ale ko ba mo wallahi nete wuli katama nite mogo sitanu nite foitanu ni ala kelempewute huwa alladhi anjala bara'ati ala de neka bariyali jigi nebe ala de tanu wa anjala Allah azza wa jalla ala yajigilite innal ladhina ja'u bil ifki usbatu minkum alakum mu'minun nani galon juguye jama kuludo mubaw mu'minu de la al asru li ayatu kulluha ayatayimbe yado wakati rete mina ko jugude ha anta ila amadda fare ha anka dafa فلما أنزل له حاجة في براءتي قال أبو بكر رضي الله عنه أم باشت كوكوت مامي على ينجي عليك باريا ليلا أبو بكر صديقكم وكان ينفق على مسته ابن أساسة لقرابة منه وفقره وياسر أبو بكر صديقي على دبي مسته ابن أساسة النفقات بس أبو بكر كبل مسرود يرو فانتندو فنا أبو بكر جولين تنيني أكان نفقاتي تما من كوين كيرا أيا دادو أمباشتو كاكوماي نغالوين نغ أبو بكر كو والله أكون كلني علي لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة أقول والله نتن نفقاشي تيكا مستهيكا أبدا ننت منن كوفي أكيلن كوفي كاكوما عائشة كاكولا نتفوي داما تقولي فأنجل الله تعالى على آية جيجي وبيبي آية نونون كنو كتا ولا يأتل أولو لفضل منكم وساعتي أوا على كفا سمانتي دونكو كنكالي ani yurwani be mugo munu nye awla ulu kanakali anyutu ulul qurba ko utu kabal masru sode ila qawlihi allan tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim kata ayina ninkele faqala Abu Bakar ko bala wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allah li Abu Bakar ko wallahi ne ba fi alaka ya fimma فرجع إلى مسته نفقة التي كان ينفق عليه أبو بكر تنيم مسته كان نفقة كومين فكوا باتك أساجراك أقول الله نبى فلك يا فيما أساجرا مسته كان نفقة أيا ساجرنولا وقال أبو بكر والله كلني عليه لا أنجوها منه أبدا نفقتين تيا بوسالة تغني أبدا نفقتين تتيجي فنا قالت عائشة كو وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل جيناب بنت جهش جوج النبي صلى الله عليه وسلم أني أمري أكو تشيدن تنبي أبي جيناب بنت جهش نينكا عائشة كولا تشيدن كفرمسور جيناب بنت جهش أتنبي جيناب بنت جهش نينكا عائشة كوينا فقال تشيدن كو يا جيناب أكو جيناب ما جاء لمت أو أريت أكو عائشة كو إبي موندولا ube eye munye aisha tukakola faqalati jainab bint jahsh ko ya rasulullah
ako alaka cide ahami samui wa basari nebin tilo koroshi ani nyew mbulu koroshi wama alimutu illa khaira nete foido aishatu ka kola ne herate nebin tilo koroshi nebin nyew koroshi nete foido aishatu ka kibarala ne herate ni sinamuso yake ra chogo chogo kana galonda sinamuso la de ube kana faraka jugu kare Zainab binti Jahsh yo dersu iranna kasuru ka faraka aishatu bena munfo qalat aishatu ko wa hiya allati kanat tusammini min ajwaji nabi sallallahu alaihi wasallam atik ako kasuru fana ciden ka furmuso la de min yere tumbe nyogondani konkarasi la cidon no fale de Zainab ciden ka furmuso minula yere aleni min tumbe e wa category kelena nube e wa konkarasi la ciden no fe ako Zainabu de do nube nyogondala ciden nka kola ako Zainabu inde do fa asamaha Allah ta'ala bil warai me ala ya tanga ni yere koloshi ala ya tanga ni yere koloshi wa tafiqat ukhtuha hamunatu bintu jahshi tuharibu laha fa halakati fi man halaka awa nim fana bede muso do be ale yere na ka sunna muso problemu tede me adogo muso do be akro muso do be o de be tasuma mine unu nyogonji ale de ba fe kabila en no la sisa ikasi na muso kelelela o muso do fana bede ni aka dongo muso inana afe dongo do kana baro fe dongo do afe dongo do ikaso kono be problemu de kata abe manka mise ntoy uba akro muso do nana na baro ke afe dongo do abe kele do to so kono parce que ale ba fe ko ale ka jo ak dongo muso inde kan no la uba akro muso inde kan no la o de hamuna tasoro ako hamunata bintu jahasi ko o kera de ko alebe keleke Zainabu de mogo munu halakiran ka kola harkila ka faruka Zainabu bintu jahasi balima muso o kera de ko alebe keleke Zainabu de a halakira mogo munu halakiran ka kola harkila ka faruka tebu atora aya in tawsiri de shine insha Allah nana ambe aya in tawsiri takata ni ala sunna subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayk